Midva pa spet nazaj, da kuhava malo po svoje. Ja, Klara? Ja, ker najrajš kuhamo malo po svoje. Torej, midva smo spet tle, spet sva malo lačna, pa bova nekaj naredila malo po svoje. Kaj pa je? Šestka sem ti naredila. Oh my god. V najin čokoladni mus z svilnatim tofujem. Ja, ti kaj poveš, svetim se, kaj sta tofu. V bistvu rabite sem 5 sestavin, da naredite ta mus. 5 je tukaj. Torej sem stepla bova smetano, not ulila stopljeno čokolado, pa vmešala svilnat tofu. To je pa res simpel. Ja, pa povrh bova malo sliv s cukrčkom, malo tako marmeladko naredila. Sorry, ampak rada dava malo alkohola zraven. V slive. To imaš? Rum. Ok. Ej, Klara, kaj lahko ljudje naredijo, če ne morejo dobiti... Ok, ja, nase. Če ne morejo dobiti svilnatega tofuja? Običan tofu. A bi šel običan? Ja, bi šel, ker sem delala tole, cheesecake. In zakaj sva dala pol svilnatega, da bo bolj kremno? Ja, zato ker svilnat tofu je res dober. Kremno bo. Ej, koliko ti temu rečeš, ko si tako fancy šefinja? Ban Marie. Ban Marie. Ne bo odna kopir. Ban Marie. Banja od Marije. In dragi gledalci, vzamemo svilnati tofu, ki smo ga predhodno zblendali v čudovito svilnato maso. A lahko bolj higienično to delaš, Klara? To je higienično. To ni pohasa. Ti si prej spatulo lizal, Saša. Jaz zdaj grem, Klara, bo te video nastopada sama. Vse sliv pa je par že sladkorja, to se bo vse skupaj pokuhalo kar z lupinami, a ne? Da bo malo bolj guštno. Rustikalno. To je dober izgovor za nekaj, kar izgleda pač slabo, pa se ti ne da. Definitivno. I use it all the time. Yes, tudi jaz. Kaj pa to? Leti to. Ampak zdaj pa najboljši del. Slive pa alkohol. Bo lepo pasal zdravo, se strinjava. Ti si kar tiga, si padla v neko hipnozo. Ja. Ej, wow. A je to Instagram še niče? Must you be so angry because chocolate will make you happy. We're out of here. Yeah!